O tlo ntebedisa le mosebetsing ke tlo loser mosebetsi batho ba modimo ke tlo bona ke entse jwang family ya ka e tlo struggle batho Sibusiso o tlo faila bontate o tlo faila ona mosebetsi a o etsang. He's going to fail. There's nothing I can explain. Why do you threaten him? There's nothing because he's not doing his work. Awenza umsebenzi awenza. Thisha wami uyangihlupha. Thisha wami uyawenza umsebenzi wesikolo maka yena ungitreata engenye indlela angisekho happy eclassini basangithathi njengalo yamntana wesikolo bengize ngizofunda njengakhona. Molweni mandisibulisela lapho nonke emakhaya lami igama ngu-LAVAWS Pronounce Lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nsukulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngobhuti la umncinci ubhuti uthi unengxako nayo kunento eyenzakalayo esikolweni ucela nje ukuthi Joseph Escope ingenelele. Mfethu kunjani? Yaphila kunjani? Ngiyaphila nami ndoda madoda. Bengicela nje ukuthi ubhuti usixelele ukuthi igama ubani kwaye ke wayisibhalele namhlanje la kuJoseph Escope. Igama lami uSibusiso wakwaDlamini ngibhalele la kuJoseph Escope ngoba uthisha wami uyangihlupha. Thisha wami uyawenza umsebenzi wesikolo maka yena ungitreata engenye indlela angisekho happy eclassini basangithathi njengalo yamntana wesikolo bengize ngizofunda njengakhona. Okay, so wenza grade bani wena manje? Ngiyenza grade 10. Wenza grade 10. So akakuphathi kanje kakuhle kanjani wena umeme mfethu wenzani mhlawumbe? Eshumeme ngiyawubhala umsebenzi wesikolo makumeme yena akangifuni eclassini eshumeme hliza complain and yonke into ngiyayenza mina according makathi ngiyenze umeme angazi nami ngimyenzeni angazi mawucaba disappointed. Very so disappointed. Yeah, i-wrong wena ngiyabonga ukuthi uyawasibhalela la kuJoseph Escope because kungenzeka ukuthi egcina sekufailisa futhi failisa vele each and every time ngiyawuyenza I'm submitting everything. Yes, ngiyangifidisa each and every time ngiyawuphinda manje ke2 grade 10 angazi kanjani but umsebenzi wesikolo ngiyawazi nasendlini bawabona ama results wami. Yes yima unjani umeme umazela mhlambe nazana kanjani naye uma ungathi kwali yakhe isukaphi mhlawumbe? Kwali yakhe isuka estradini maybe ngisandokungambulisi maka nyambulisa ngoba sihlala estradini siyi1. Nihlale eKaselwane and ngiyamhlonipha umeme angazi yena isukaphi Okay, ngiyakuzona boyzeni manje kuyawazama ukuthi mhlambe before uze la eshowini kuthina uzokhuluma nathi uyawazama ukuthi mhlambe uye nabazali lapho kumeme uyombuza ukuthi hayibo meme yini ungitreata kanje because nami ngiyafisa ukuthi ngifunde ngibe nekusasa eliqhakazile njengawe ngibe nguthisha nami kusasa ukuyazama ukuthi nim-approach mhlambe nimbuze. Meme samile kaningi nami ngisanokuya manje ngimbona e1 ngimbuze ngithi meme kukuphi la engalungisa khona engenze khona wrong but umeme uhliza ngivalela ngaphandle each and every time. Yena akafuni ukunderstand le ndlela engishoyo kuye ukuthi kanjani na kanjani. Ithanda ukuthi benzima le situation angiyazi Mr Jones uyayibona because unanga is going esikoleni ukuthi naye benekusasa elihle yabo eliqhakazile manje angazi ukuthi umeme wayezothatha izinto zasekasi ngoba manje uyasho ukuthi bahlale estateni S1 angazi ukuthi i-situation kanjani. Maybe kungenza umeme uqabane mhlambe nabazali bakhe noma yabona lamakwanyana selection la but ngicauthi kufanele futhi kungenelele no principal kulento umeme report akho right bonke abantwana esikole noma ngikuzonda kanganani but uyadeserve ukuthi uthole i-treatment efana nabanye abantwana but mfana kithi ungawari alufu uqobo lomuntu asaphila konke lokho kufisayo njengoba uzoreportela thina ngoba ushuthi ufuna ukufunda uzimisela ngokufunda khulula kufuna simlande mfana sikhulume naye. Ekasi lakho lingakuphi wena bani? Ngapha eThakotini amaTaxi. So sikhuphuka siyale? Sikhuphuka siyangapha. Okay, no singahamba wena kwezini. No angi-understand wena ntana yami ngijabulela lokuthi uye wayiphakamela lento yabo isashisa kanje because ubezoqhubeka ukuthi uyithola so faile ne-matric ungazi ukuthi ufaile kanjani yabo because the more lokho ekufailisa uthola ukuthi so uyithola ku grade 11 or uthole mhlambe so ungasafumani isikolo bethi hayi wena uyafaila uyabona bengaseke accept endaweni kodwa sokwenza konke wena lovers umuntu enze umsebenzi ngazi atwenza ifavor phela
la government uyambhadara ukuthi Eh. afundise uboy so nje ayikho right into ayenzayo. ayikho right no into sokwenza naloko sizoya nakwe-principal wakhe angazi wena mbukeli uma ngabe khona umbukelo obhekelele njengamanje mhlawumbe nabe uthisha or uyini and manje unokuthatha i-advantage or mhlawumbe uyipoyisa or unesi unokuthatha i-advantage to your patients ngoba uyazi ukuthi wena you are in charge wena lo muntu is nothing without you ngiyacela ukuthi ulibambe lingashoni because sofika thina siyiJozi Bioscope ngoba irongo lento yeah good ngapha khona la okay no sami ntana yami hayi ithuzo kuvulela Ijama uzoba safe. Namhlanje ngibona amlusi. Asingene manje yini unama-shop une-tuck shop ngibona ingathi ishop le khona abantu abarentayo la i-tech shop ngathengisa okay umem ngathi urongo le nto yenzayo ayivumeleki ngakuphi khona la gogo knock kunabantu mana ukhona ngicabanga knock uyumelo sanibona dumelang ntate le kahle siteng kae yahle bathong ho etsahalang ka ngwana Sibusiso ho etsahalang hle bathong ha se ke bona le batho ba di-camera because wanhlupha kwesikolong wan-abuse sikhulume kahle siyaxolisa umuntu omdala igama uLavasi from iJozi Bioscope sama nekhro njengoba usibona sikanje umuntu omdala besibhalele uyena lana uSibusiso ukuthi unenkinga onayo manje a re nkinga ya eng bathong ba Modimo khomba mina mem each and everything ebayenzayo blame mina awumphathi kakuhle esikolweni uliswa ke ngobane ke hona mo kimo o tlo nkenyetsa le mahlo hona jwale mem unulisana lina everything ngwana ha yetse le mosebetsi wa sekolo hle bathong ba Modimo o tlo ntebedisa le mosebetsi ke tlo loser mosebetsi batho ba Modimo ke tlo bona ke entse jwang family ya ka tlo struggle batho Sibusiso o tlo faila bontate o tlo faila ona mosebetsi a o etsang a ke le ntuse batho ke tla etsa jwang okay umuntu omdala siyaxolisa kodwa irongo lento yenzayo uthi uyafaila kanjani ngoba uyafaila kayenzi nomsebenzi akunamsebenzi awuyenzayo ukuphi umsebenzi owuyenzayo hayiyo nto bonta tofeyila ngwaneni wakho okay mama ngicela ubuza manje njengothisha wena wayongamfundisa angithi uthisha is meant ukuthi ufundise so wena uyamfundisa klasi ngudwelela uyawudimule klasi batho ba Modimo hara klasi kibala so each and every period ke teng ko entertainer bana ba ka classing jwale ke tla etsa jwang hona jwale bona o ntliseditse batho ke bona ke lefatshe kaofela jwale ke nna ntsheiseng wrong angithi wena uthisha and this expect ukuthi wena njengothisha ufundise umfana ezoba nekusasa eliqhakazile mayingabe ubona ukuthi imuruta mihla ena le bana ba bangamameli kade ngikutshela ngento le yakho you going to fail bonke bazondlula uzosala he's going to fail there's nothing I can explain threaten him there's nothing because he's not doing his work awenza umsebenzi Sibusiso awenza umsebenzi mama wena uyithatha phi right kodwa ukuthi utshela umuntu ukuthi uzofeyila ngoba because akawenza umsebenzi wakhe angithi wena kumele ufundise umntana ntate wena ekare wa muella ngwanena Vele ngizombuelela lihle le batswadi ba hae ho betere re tla thola mo sesikolweni ha ona batswadi ba tlileng o tlile le dichomi ke batla batswadi e seng ntho tsa ho bapala ha o tla le batswadi tlile le dichomi tsa etsa ke batswadi ba ka mo ha se batswadi le dibuka di mampempe dibuka tsa hae hantle a ke sa batla letho umuntu omdala you don't have a right phela ukuthi umntana umtreat kanje esikolweni ngoba wena you are a teacher you are not a principal and le case yaki musuetsana ulukile fela usuetsana loyo kumele usuetsane abantwana bezo lilwana ulijendada ukamuka utla utaka ngwaneni wabona le bana ba sekolo ba ntle classing ka mona ke yena fela lihlaba phiyo ehle ho sing jwalo ha re nkeng metha e re iseng pele wena okay mem njengomem ke wena wesikolo ngoba usho ukuthi kimhlaba wathothwathi akusiyo umsebenzi wakho ukuthi ufundise umntana efunde ezokwazi ukumamela musebetsi waka hore ke morute fela ngwanena o nka pelo ya ka ise mafisa ke kgathetse ana ke sa ha ona ngwana ke sa morati mona classing tate wa nkutlwa bana ke barata ka o tswana fela yena o yeme la o ruta bana o yeme wa theosa wa nyolosa ke wena ra class ha ona hore wa mamela ha batla o mamela kwena lentsukile ha o le bana ba tshena ko ntate la ke ruta bana ba tseya uthetha ngakhona ngathi like you have something against you boy akina litho le yena ngwaneno ke a morata
ke mo rata tje ka bana ba bang fela ke yena fela a intshang tseleng Hayibo ngamreport ku principal. ne ke re o tla fetoha ntate hobane ngwana ha o le mosuetsana bana bana wa banka o wa tsamaise Uyajaja mosona ukuthi ngeke kuphendwe athi principal masangena njengo principal wesikole uzokwazi ukuthi amkhuze nangendlela. Ulukile re tla bona principal a hore tla reng ke bona ere ka hore ke batla hore le lona le khotsofale ke tla monka re ya ho principal ro buisana le yena fera ke a tseba ke le hlaba phiyo ngwaneno ngwana ke le hlaba phiyo uzoya kanjani ngoba i-weekend namhlanje uzoya kanjani elantukeni ke tla yemela nako itlatla okay muntu omdala mamela ma ungafila kanjani wena unengane yakho uyithatha uthi isesikolweni mayifika kube nomemo ofana nawe ongafuna ukuyifundisa ingane efailise ngamabomu ngoba umfailisa ngamabomu lo mfana and futhi endaweni yokuthi umqoqe xa umbona ngathi faila ngwanena awuna ntwa yetsa le ka mona classing buka tsa di bodile ke mamphe why fail subject yakho kuphela makho zamanye ama subject usibonisa wenza ntwa iratang oko buesibusiso bontate ke bana oko bodo ngenze matla zakho musi ngiyibonile mina uyakwazi ukuyibhala i-photosynthesis lona le tla re wagwazi haona ntho ya gwazi uyetsa ngwanena incwadi endizibonile wona ka dibuka tsona tseo dingwadi tseo tsa hae ke mosebetsi wa hao fela ayiyo ntho e hulukile he re tla bona hore re tla etsa jwang hore batswadi baka le lona bontate e ka re mhlomong ke a tshepisa hore fela le hlaba phiyo yenwa le hlaba phiyo wena ungaba right kodwa mama if umntana akho ebizwa ngehlaba phiyo wena le hlaba phiyo ke ntwe tsona le sibusise sa mameli why ubiza umntana abantu kanto why ubiza umntana abantu ngento ma ke le hlaba phiyo ha ke re ntho le hlaba phiyo ke aske ntwe sa mameli ke ngwana ya sa mameli okay ngoba engakumameli ma uke wazama wena njengothisha ukuthi umthatha umuse ku principal uyokhuluma naye uthi principal ke le ka leka ka dula le yena fatshe ka bua le yena ahana Sesotho jwale ke etse jwang manje yena ngoba uzile nabazali bakhe wayengafuna ukuthi bamamele nincedisane hasi batswadi ntho tsa tileng le tsona hle bontate hasi batswadi le lona le ka sisuke ekhaya Kinga nalomntwana ke nabazali. re nka o bonza muntu omdala sisuke ekhaya thina suka ekhaya simthatha endlini lo mfana ngisikhulume nabazali bakhe before sizofika batswadi la babona fela yena ha satla o ntletse le bana ba bang wa di bona ngisho uma abazali bakhe baxelele thina ukuthi baze nawe la naye la kwakho jwale ntho yena la ibona ntho yena ya hore ha buiniti inete yini mama buiniti ngabo buaniti bona hona jwale bontate batletse ke ba buaniti ngwana ka hle buaniti hore hle hore dintho di lo muntu omdala sisuka thina asivele sathenda icase singeka understand deeper so siye emfaneni ngoba emncinci saya kubazali bakhe sabuza kuqala ukuthi awuna muncinci nikusali muncinci tja ulishanu la satana usubiza umntana abantu ngasathana olishanu lena la sasa mama yazi sokureporta thina ngoba manje what you doing is not okay lo mntana uzofeyila because of lishanu wabona satani ke motho emobi ngwana ha bua ntho empi mama stop justifying yourself ngento engekho lento yenzayo wrong and you don't have a right maye ngabe umntana uyakuhlula waye ungamusi ku principal ayethi umsebenzi ntate ho hang ungasi ho haheli la muntu omdala ungazosi msebenzi memkawuyetsa watsiba liwe watsiba bomemba bangirata yekusohayisa la mama sizama ukubonisa indlela I'm sure baninzi abantwana esikoleni nobayenza njengosibusiso kanje lilitho kena limunke lihlaba phiyo mara why incwadi zakhe masivula angisiphisile nathi ungachange lidibuka no sile nathi esikoleni angisimama safunda so siyazi into ebhaliwe and mina ngifundile incwadi because ngifuna understand le incwadi wena oyimakhayo why uzomlahlisa ubone ukuthi lo mntana bekarinyana ka buwe hore yena nna hawani akere lona ke ra le ngkholi bontata ka uyimali kere ayikho indaba mamele sisikolweni bamdismiss akafanelanga ngifuna ukumbuza before start conclusion ngifuna uku-understand something mama yazi inkinga yini umuntu omdala angithathi side mina la ngizama uku-understand from your side ukuthi yini mhlambe mangabe kunento wrong nayo ezenzayo angisiyabonisana hayi ukuthi siyakuluyisa size la ngendlela ngwanena uhlwe ethatha my question is why uthi wena ufaila i-subject yakho kuphela but ezinye i-subject aso faili ka ufela batla feta yena utsatla sala why uyabona ukuthi manje
isenzo sakho leso isenzo sakho leso lelilitshetyalizwa kere o sa tla sala ba bang ba tla feta yena o sa tlo so into soyenza ngoba manje siyabona ukuthi kusase weekend during the week sizomthatha sizofika lapha esikolweni and yabona ngoba sihamba necamera kanje siya videorize ukuthi sihambe nale clip le siyobonisa iprincipal yakho and lisafihli wathwana ngwaneni wasebusiso ali mutsini uyawuthanda umsebenzi wakho kodwa ha buhluku kurata hampi bangaka abantwana bafailisile ngaleendlela efailisile ngala ka yena yo osamameli yena yo osamameli ngwahlo ithata ke yena tla qala ke ntwe ke tshongere ba tla feta ba bang yeo ya samameleng o tla sala okay since you have just said that mama akusi umsebenzi wakho njengotishara ukuthi make sure ukuthi umntana uyafunda edlule kuleyo grade file sebaka ka beka bua le yena ka re ke mmontsha le mmontsha hore bona ha o le tjena ntshanyana ke moteketisa re tsamaya tjena le tjena ha mamela o hlwetha why are you sure ukuthi ngeke eze pass tore ke bona le di maraka tsa hae di tlase ha bohloko. Why wena as a teacher don't you make it a point ukuthi uyamncedisa amaloko ku class lokho kukhuphuke kuyinyuluke kuyele phezulu mtshanyana ke moteketisa hloko o bontshe dibuka ke tsena bona buka tsa o ka mogodi ditlanka teng di bodile ke re ke a mophamisa a phamise matswa di bolile kubola lokho zibolile le sibosiso le okuhlalosetse bontate o re fumana le hihle no wena uwomnikeza amaqanda lapho wena ufaka u0 ngento engekho umntana ebhala into ekhona ma bengiphethe incwadi yalomuntu ngifundile mina ngibona ukuthi on this yini ke moswetsa na tswa sekolong se seholo jwale ke lona le tlantwe tsa gore ke etse jwang ngwana sekolong seholo la eskolweni seholo ke rute bana jwale lona eskolweni seholo bakufundise ukuthi ufailisa abantwana nna ke bontsha sebosiso okay wait uthi usuka eskolweni seholo manje wena wayengenza abantwana befunde bephase bezoba bahulu nabo njengaleso sikolo suka kuso mameli sibusiso awurihlisa dibuka nako okay imbuzo wami ukuthi you as a teacher it's not your responsibility na ukuthi umake sure ukuthi lo mntana lo uzofunda ephase yantatehle wabona mo yona ke yona manje why are you sure ukuthi uzofaila ngwanenwa akawuphamisa le difuwa awuphamise la uri utlasile yena wa montsha nto yelwa le nna ke ntho ke se ke nyulo a bana beso ngwanenwa akusiwe kuphela oyenza le kuphela ngini no mamela siyeza lapho Monday esikolweni angithi izikolo kulukile bontate tlong sekolong ihlabe ke na le suwe hloho sizongena class by class kulama students owafundisa if usathola more than 5 complaints ama students you're going to lose your job you know that fela wona umsebenzi waka ku rata ka pelo yaka ka ufela ucela ukuhamba sambe boy ngabona lo mama udlala ngathi azi inhliziyo yami yavela yanyanya siyeza Monday futhi siyeza lapho Monday mina ngiyazi lento lena how guys umuntu kanti ama-teacher ament ukuthi befundise ingane angise esikolweni manje masazo boy ngizoza lapha ekareni uzokhuluma na guys ama-teacher according to me ament ukuthi kube yibona abantu abazofundisa ingane izoba nekusasa eliqhakazile and ushow umama ukuthi this uzofeyila futhi usibusiso this time around ngithi how sure are you ukuthi uzofeyila because it's your job to make sure ukuthi usibusiso kumele phase and manje umama izothi yena she's very sure ukuthi uzofeyila bazodlula abanye abantwana yena uzoshiyeka how sure is she because kumele kube uyena omake sure ukuthi usibusiso uzophasa mayingabe uyahluleka la uhluleka khona emncedise okanye mhlambe biza abazali bakhe ethi bemnikeza ama extra classes or something like that guys mangabe unenkinga nawe lapho umbukele mhlambe unengane bayinikeza i-problems esikolweni siyacela because into soyenza sohamba siye esikolweni siyobuza if we get more than 5 students we complain ngayo ma'am plus sine clip la soyibonisa i-principal yakhe so hamba nayo umfana siyobona i-principal nayo ma'am le esikolweni ukuthi kwenzakalani kanti we gonna do that during the week because okwamanje ngiyabona ukuthi inhliziyo yami seyibhlungu I can't even entertain ye mangabe unenkinga nawe lapho mbukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Joseph Biescop to see what to say ungalibali ukuthi follow wishe inkundla zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku YouTube sikhona yonke indawo we are Joseph Biescop ungalibali ke mbukele wami ngithandayo ukuthi ucofe usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nabanye abantu abadinga usizo la ku Joseph Biescop I love you guys and I'll see you on the next episode. Tata.